office. Hello? Hello? Hello. Hello? Hello. Hello? Hello. Hello? Uyangizwa na? Iye ngiyakuzwa. Hello. Hello? Yeah, hello. Hello? It's for the head office. Yes, it's in the head office. How can I help you, sir? Ukhuluma no Matwetwe la. Bani? Matwetwe. Kumabani? Hayi man ngizwa konje niphase njani enkolweni nenza ukukhuluma ingikuwa lapho ema-officeini. Hello? Asizwani? Matwetwe. Magwagwe? Matwetwe. Matwetwe? Mkhululi wendaba. Yeah. How can I help you, baba? Yeah, ngibuza ukuthi is head office there. Ufuna head office yani? Yehloko. Kanike kobe ne head office yenyawo na. Escop daideng di kantoor van die kop. Iye ngiyakuzwa. Yeah. Ngithwenywa ihloko lapha man. Ngiyakuzwa baba. Ngiyahelebha ngani? Ngithi ngithwenywa ihloko. Thwenya ihloko? Yeah, kade ngithoma iveke epheleleko. Ngikhambe ke ngemtholapilo la ngifike emtholapilo lapha bathi isibhedlela tu. Nangifika esibhedlela ngimilowa bangithatha bangigijimela amanesi ayingisaphasi phezulu ngikweza nelwenyanele umbhedo womama vilo loya bangikhambisa bangithova labaqeda lapho bakhuluma into engayizwako lapha bakhuluma isikhuwa bangitshela ngegwayo lapha batsho ngiyakhokha ngithi mina kanti igwayi lingenaphi la angaphathwa ligwayi ngiphethwe ihloko awa sigcine sezunawunani nasiphendulana phasi phezulu awa ngathi mina ngiphani inomboro zabaphathi benu ngikhulume nabaphathi benu bathi nansi inomboro call for the head office ngatsho ngathi awa-ke lapho bevele efanele nithale ngisekhona kwekuthomeni kwantor van die kop ngikhona ukuphola head office awa mani kanti uhlekani ngatsho-ke ngathi awa yabona bangithumele head office ngifike lapho vele abazonge lapha khona because is the kantor van die kop kanti nansi head office naningalaphi ihloko nilaphani inyawo izandla amadolo iye vele health ngifuna i-health ngiyagula lapha mama siza iye kwa-health mara ngeke sikwazi ukuhelebha ngenkinga ye mani kanti nenza njani lapho nikuphi ngize lapho iye baba ngiyafuna ukuhelebha mara i-airtime am yaphela lapha mani khuluma ngize nini lapho head office khuluma mangize anginalanga lonke khuluma ngize nini lapho head office kosi uyesibhedlela thina la ngeke sikwazi ukuhelebha esibhedlela ngibuya khona ngithola inomboro ze-head office lapho bengingathanda ukuhelebha mara nje kosi uye esibhedlela thina la ngeke sikwazi ukuhelebha kwesigaki thina sisibhedlela ngeke sikhona ukuhelebha ngehloko siyathokoza for umtatakho ubeka phasi umtata ungangidrobheli ifoni endlebeni mntazana njeke ngifuna ufonela for the president ngazi kuhle ngumatwetwe umrhubhululi wakho wendaba.